ላይ ጋገዲ ገን ሶቾስ አከረከረ ጎን ጋራ ሶቻ ጋራ ሶቻ አንደራት ይጀናን እኒ ጋራ ሶቻሳ ማካር ጃት አከስታና ነኑ ባደቱ መንዴ ሞኩኖ ሙጫራ ደሳ አከረ ጎማ ቀየራ አርከ ተከረ ከረ ቀበየር ከተከረ ከረ ጎማ ትቆዶ መኪና ማልታቲ አቲ ከብራላሊ ከብራ ከመኪና ፈቀ ወንጅሩ ካይሳቲ ጎዶ መኪና ጨጨብ ዱራ ባቱን ጨጨብ ደማን ነው ጎት ረበሪ አቦ ማልታቲ ቱናራዋ ሙጫው እይደጅ ቀቢ ከኡድ ደገና ነመቁለኒን ካሳ ይርተኒ ተውፊት ይቡዩ ላ ባዲያ keessa so deemnu gommaa waa tuqanii gommaan cite fanadde gommaatti qayyara fuudhee baheeni karaa bulee nutti hin gala maal si galche si sochoosu malee makiinaatti qayyarta ሰላም እንዴት ናችሁ? ማይነፊ ኢብሳኩ ደነሽ ኮይኒዬ አለሽ ጉድ ወላሂ አልሐምዱሊላህ እንደዩ አልሐምዱሊላህ አላህ ሰላም እኔ በጣም ደህና ነኝ ውዶቼ፣ በጣም ደህና ነኝ። በጣም እውነት በጣም ማኪናችን ተዋሩፊ አርግተኒ ስሚ ዋኑፊ አንቺ ጋር ያሉትን ኢብሳ ጋር ያሉትንም ንገሪልኝ፣ ኮፒሊንግ ያድርጉልኝ። በጣም ከፍተኛ ማኪና ከነ ያዴ ፍቅሮቼ ያደረጋችሁ አካውንት ውስጥ ናፊያ ዲጀዳ ዋኑፊ ማኪናችን ተው ከን ከሰን መፈካታ ቢካሰል አሳ ከሰል ሲካሰል አማኪና ቢተ ጅራሚ ትደና ማማና ቀሙ በርፋ ይብሳ ጋይስ ኩዊን ፎሎ አርጉለት ጌምሽ በስንት ነው ኩዊን አሁን ያሁኑ አርብ ይሄ በ29 ኦኬ ጋፋ ጅማታ ሳርቢን ጋይስ ጁምዓን ዮም ማች በስ ጅማታሚ አርቢን በኦሮምኛ አርብ ጅማታም ዲጋይስ እሺ ያስብረ ዱፉ ያ እሰጅርታ ሃራ ወጅራን አርቢን ጅማታ ኦኬ ጁማ ነው እንደ ጌምሽ ጁማ የጁማ ቀን ነው ውዴ አባጋሩ ማጋና አርግሻንጂ ውዴ እልሽ በሚቀጥለው ቀን በ30 ጢም እንደዚህ ጭንቅላት ድረስ ነው ጌም ያለው ጋይስ ፎሎ ጎዳኒ ቪዲዮ የስነጀላ ወን ጎዳ ጅራኒ ነጀላ ድሌት ጎዳ ጅራኒ የተ ዲቆሲ እንጅራሚት ይጆሌን ገረ ሳኒ ሱን ወን ሊበረ ጎዱ ጅራኒ እስነሞ ጀጀቤሳ እንገ ደጋፈም ጨዮ ወልረከነ ዱፍቴ ገስቲ ከነ ከሰቴቴ ነው ጀጀቤሳ ቱርቴ ከናፉ ይሁን ዲከሰኑ ፎሎ ጎዳኒ ጀጀቤሳኒ ቪዲዮ ሲሞ ሪፖስት ጎዳ ፈሺ uga gara nanyati ana video si repost godani ጀጀቤሳኒ ቤሳኒ ስሚ ዋነፊ ሶስት ጊዜ ሼር አድርጉ ፎሎ ጎዳኒ ካችራፈ ሞ ጀጀቤሳኒ ጋይስ ፒል ያደረኩትን ሶስቱን እንትን ካላችሁ ግን ይበቃኛል። ወደ ውስጥ አትግቡ። ፒል ያደረኳትን ሶስቷን ብቻ ኮፕሊንክ ጎዳፊ የኔ ጥሩ ሰዎች የኔ ማሮች በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ዋንፊ የኔ እናት ጀጀቤሳኒ ሁሉ ጊዜ እኔም ለአንቺ እንደዚህ ከለ ቤተሰቦች ሰምታችኋል። ችግር የለም ትወንዬ ሱማሌ ወጅን ተበቲ ጋይስ ሱማሌ ወጅ ተበቲ ኖ ፕሮፋይሊ ጎዳቹ ኦሶንታን ቪዲዮ ፖስት ይርቲ ቪዲዮ ፖስት ሞ ይቹዳ ኡጀለት ፒን ጎተርቲ ቪዲዮ መሰር ሪፖስት ጎተኒ ሚስ ቪዲዮ መሰን ኮፕሊንግ ኢፍ ሪፖስት ጎተን ካይሲን ኡጀለት ፒን ጎተሰን እብሳዬ ራስ ዳላት ሁላችሁም እንዳትቀሩ ወይ ሰላላችሁ ፎሎ አድርጉኝ ቪዲዮ ይገርታችሁ ሁለት ጊዜ ብቻ ኮፒ አድርጉኝ
لايف راني باقص ولا لايف رتك شو تدين هاي ما مالي في من البلاي ستيشن ما في كل ما هي بلاي ستيشن نافيتو أشي يرونا أري أني وأستين في ماكش ماكي إنسان بنا ماكي نسان نسان وجو جتا ماكي أي نو أم وجيني جرو أم وجيني جرو أنجار سبيرا بنا أنجار نسان نسان وربي جداتي يا مجتي أنجار أنزل عجالتيني بيت هاي سنجان جالتي بكايو يرون وانا جالتا ماني akka miidhamtee jirtamoo itti jaalatti sanitti harkattee jirtamoo meenuu himi jaarsaaf na shakkitee dhufte seenaa kan kee seenaa jaalala keenuu himi maki imimmaan tula dursa maakishaan danda'u maaliif hai miidhaan irra gee maal gootina keessa haasofti maataa ol deekun dubbadhu haa kutaa koodha tokko yeroo baradhuun tori ergattee jirti kutaa koodha tokko yeroo barachaa jiru akkasumatti bakka intalli takka si jaaladheeraa naan jettee maakishaa isheetu naa barreessinaa Galitti naga qabdi siitu na keessa haasa'u jira haa lafaatee hambuutu aadaa kanin keessa keessa haasa'u. Galitti naga qabdi siitu na keessa haasa'u jira haa lafaatee hambuutu aadaa kanin keessa keessa haasa'u. Eenyutu keessa haasaa jiran nuun ni qaballaa. Dima liqii namaa nama jaartiin na keessa jirti liqii akka oromootti baay'ee wallahi liqii fennaa nuti barii fi liqeeffanne beekaa. rabbi Wallahi oromoo yaa ibsa rabbi yadi jaartii tamtana keessa baasi dhimma keenyaaf sanitti fakkaatina. Maaltu maalte? jaartiin tattee kun asitti keessa haasa'aartee miidhamteeti ni miidhamte jaalalatti. Tilkii kee laayif irra moo? Odoo miidhamte obaasitti gala adeemte laal. Waa'ee jaalala miidhamaa maa tureera erga mitaadhe miriinda tureera kan kaate bishaanitti kallasii eessa haasa'aa jirti jedha isheen amma arawuu jedhii amma laal uummanni jalatti nama hedduu mucaa kan nama naan beekutti mucaa kan inni jaalannaa jechaa jiranna haalli jaalalaa hanqee akkamii nama miidhamteeti moo miidhaa turte moo akkamii jira. maal gaafachaa maakkamuu miidhaan turre kutaa koodha tokko yeroo barachaa jiru wal barree aga ana malaayi bi kadhe siif dhiisee deemuu yaa isheen keessaa abbaan sin beekamne garuu tasoo gaafuma tokko walaan manneetu waan agarree bakka dhibbi keessatti mana barumsaa keessatti nishi achi booddee kutaa koodha tokko nama kaasee gaafata wal akkamuu fi kun ammoo kataa'ee itti lafa lafoo Walaan mannee no wayiin dubbisu ture maali? Ay walaan manneetu bakka wajjin taaneetu kutu Sagaleen kan kee mana haadha maakii sagaleen kee mana haadha faaxee jira. Maal naan gallee maal jechaa jira? AI dha maakisha AI dha inni sun hookanati AI dha hookan inni sun AI dha. Abuun beekuma.
Allah. Ambuta da kanin ke sa so Oromo na gaafadha shi. Na gaafadha da baate. Hai. Min ማለት ነው? ዘራፍ የተመታ ማኪያ namni maal na gaafatee tole jenna guys. Maali? keessais haasa'uu jiraatti የተመታ ይሁን ጀና ማል ጀና Eji kumani ka umana sa unje dabar. walitti yaajit Sana keessa haasayarti guys. Sana keessa qaaqu jirti. Ibsaan si dhaggeeffachaa jira. Iddoo maal godhaa jira guys na dhaggeeffatu haasawaan jira. Ibsaan si dhaggeeffataa jira inni nyaalisiisa dhaggeeffattu. Maki. Ibsaan si dhaggeeffataa jira inni nyaalisiisa. maakisha yaa maqfira mucoo keessaa baay'it asii achitti nutti iyyaa jirta maal isaa Yeroo. Maal jettee? asii achi Jaarsillee mana natti haadha dabalame. faatti sagalee ta'e dhagaa jirra achi teennee. Ammaal godhe duubaan ani isinitti dhufee anas jaayaan Jaarsi su'aa jira bara. Keessaa bayre Jaarsi Ammoo sana ibsaa maal seene. jechuun dhuftee na keessa haasawaa jirtaan hangattee uummanni Oromoo naa gaafatu qaba. Akkamiin na keessa haasawaa jirtetti ammoo Jaarsi sana seene. dhugaasiiti wallaahi mana sii keessaan si dhagaye sagalee kan kee waa'ee jaalalaa gaafattamoo akka nama hakkamoo heduu wayii. namaatu naa gaafadhu naan jee. Jaarsi sana seene. Hoga jaarti hakkata jennan jaarsi sana seene. Hakima jaalala akkam ta'a hakima maaliiti ka gaafattu? Haraa uummataan naa gaafadhu jee uummata bikkan bu'aami ibsaa namaan naa gaafadhu jee bara.